Mama wakwaba midi ede adroa searching mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news. Kebot communicate de ma NPP amayoku no de ensem bia todwa afa eye oman panida da John Dramani Mahama ne ho a wo kire se 2024 de ensese Ghana fo ema oman panida da John Dramani Mahama kwa no sanso be president because abra owa ben mu no amembu no ankoso kra anko yie kra kwanti ensese ema ne second chance bio na ora Kebot ne se mo Kenya ne se NDC fo de eba no se etrimodin a ena wudisem ewo mu tirime basa na ebeka ya 2020 abra ya babeto aba no NDC for SSI nkofumba edi omu bukie mu koye campaign accident ko si ebi mu wi ebi mu ewu omu da hospital na Kebot chese nkra ne nsa kan say victim si eno wan penda da John Dramani Mahama on si ho bio puno akokase kose ana wakoma mu sika e bai na eni ice ko wana do for the make sense na enti nsema Kebot e de etudwa NDC for keep on with massive match. Nanu ya omoye ko campaign ya Mahama no ni convoy team ya beto 2016 no omo for convoy tipa track na na ko hwu mo gure ni pe wu prepo twe bitia ebitia tete ebina tete ebisie tutu ebi ni yi all in the name of say me kwa ko Mahama be president ah obi a o san ko fo no mo di dem bu sese bo so a Mahama mo muska ya bi ka o fiu Ufi hospital kufi ya onu bia bi ade ana mama ye pray on ye die on ye ha ye ho sa ye wura pani mu ti se na wo ye se na wo kire ntiri ma se o mo so da achi bi o mo market ni so ba o mo take the same Njabuso afo ensemwe ena Kebot e de atja Sana akonfo na boso no motie o akada da ba ko pese obetum amu hu mampani na won sabe kan that day na bibesi that day no na bibesi ma wanim be ontimi nko na de ko de pese ye nipa aye no because wo mo diboni a kire NDC fo diboni wo sumasi too much. Nanu ya omoye ko campaign ya Mahama no ni convoy team je beto 2016 no omo for crofo tipa track na na ko hwu mo gure ni pe wu prepe twe bitia ebitia tete ebina tete ebisie tutu ebi ni yi all in the name of say me kwa ko Mahama be president ah owi a wo san crofo no mo di dem no bu sese boso so a Mahama mo muska there bi da on fiu Ufi hospital kufi ya onu ni bibia bi aden ana mama ye bre ye ho ne die ho ne ye ha ye ho sa ye wura pani mu ti se wo na wo ye sei no na wo kire ntiri ma se wo nso da achi bi omo market no so ba omo take the same decision say me ma wonko se wo so ma me nko me so ma wonko ntino de ba ne se ada se meku ana wo beku me de the politics in do Africa and Ghana as a whole in there and why ding Papa we what time Papa ye near time when we asi a lieutenant stevia tukubanum trans no mu no atukuba trans din no se me sa party we me say stevia tukuba da bia o mu se watere party there bambo ni din o say ade NDC fotimi ye no so wo akiri a na abaka say party o omo ye holo omo ye evil omo no moja nyame na meka yo o se so wo akiri a na hu NDC ni so da ho a wadun ye o se e party keke e ye wudi sem a wudi ye mistake a omo ay say e no holo omo no moja na ma ya ne fe se bia nipa no the all run and sanka na wetin ko the party nti no e bia tia watene ho no e ho yaw ana boa mo bia wanya no e no ho yaw no de yesa but ti say matrase hu say enye se bia tia watene ho no ne yaw no de yesa na emum so hwu mu dia e ye de okọ party no wo hu na edi ninya no de ba bonten
wo party no na ye wo post kese na wo mistake se wajai wo jai sisi a na se wa mpe kwampa mfa so a wo mbe ku ato atwene wo mbe ku ato atwene because omo ni musese wo manku a wo de ni no bebrebe pia bonten wo omo problem no de ma omo ya no maku ni se so wo manku mfiri ho no mo a obetimi de wo omo nsema yeden e pia bonten we pot of eri senyesa sofo ne difo bi ne akonfo bi omu chinchin so ka hwan ne behu ibusa ka hwan ne beten so hwan ne behu abusia mo nhye mme na hwan ate enu nti se mo ba na se obetie obi kasa en fale tra na mru en betron kwase asem ne bia nipa na woni ne yesa ade no e bia wonnim no ebia na wunimu no so tere mechere no intibo modia sabri na bribia no wo ya dia obadwene ho me de me madwenkyere mafutuo a me de mamono no because adwembone wo party ni mu kwakwa yi do hu ne bepia na oka we ne bepia fifu hwenkrofo ya MPP party ka kire me se obetimanya hwan se wakotere ba bi ka se ade we ni de na obeka se fa okum de oboa obetimi de bibia ataki MPP fo ba se wagya MPP party na wo so okọ na obeka we bi se na ye planning sa de we tia Mahama na NDC se ye bi kuom ye bi yom se de oboa obi no betima fa wo se si obo ya wonkofo MPP mu magyai ani wonkofo mu NDC mu magyai yen compare sanfo ne hwe nsem omo de babonten yen compare me de bia mekoso aka se wo ye babu no a mu wani nda ho na so wa mu ani na ho na wa mfa afutu amfiri enoma ekoso sesi ya enu 2024 abato no akra amon kon me ontimi nkume emfa me ko sacrifice but mo amudi akire no na ya ne yesum party ndi di akire dwone obi en hye wo se ja NDC party there be because yin na kra ja ko ye MPP a enye de ana ye wo choice so obetusu candidate ape. But I don't doesn't make you a defense advantage say peunu na kuntutune eno ma kwan say bi wonu nua na nya adwen say me MPP na wo ko NDC no say de tie biara say me jai ba NDC me nya amade a ubekume ana ara ye obo me ana so obedi mbone ana say bia obebo pa na ekodi mbone edien na obenya edien pa na obenya de mekache wan say fa anwadwen na ife di party na chi wabato so a koto ba ma nwen bone mo a ya ne bua abato du na ayi ye to ba we 2020